Inicijativa Vjernici za mir želi potaknuti one koji nas slušaju da se zajedno sjetimo vrijednosti za koje se kao vjernici zalažemo i u ova nestabilna vremena. Želimo razgovarati o tome gdje mi nalazimo pravednost, ljubav i nadu. Pozdrav svima, kao pravoslavna vjernica sigurnost pronalazim u vjeri i odnosu sa Bogom. Za mene je molitva jedan od koncepata te sigurnosti, jer kroz molitvu pronalazim snagu i utjehu u teškim vremenima, u vremenima ratova ili neke krize, a također za mene je lično važno odlazak u crkvu i osjećaj zajedništva sa drugima. Također motivaciju pronalazim u svetim tekstovima, čitanjem i promišljanjem Božje riječi, to me lično ohrabruje, a u Bibliji pronalazimo mnoge citate koji govore također o odnosu prema neprijatelju. Isus je govorio o važnosti ljubavi prema neprijateljima i opraštanju. A jedan od takvih citata nam kaže: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite onima dobro koji vas mrze i molite se za one koji vas zlostavljaju i goni. U ovom citatu Isus nas postiče ne samo da volimo svoje prijatelje, već da ljubimo svoje neprijatelje. A to uključuje blagosiljanje onih koji nas proklinju, činjenje dobra onima koji nas mrze i molitvu za one koji nas zlostavljaju i goni. Kada čujemo ovu poruku, vidimo i da ona naglašava važnost opraštanja, milosrđa i ljubavi prema svim ljudima, bez obzira na njihov odnos prema nama. To zaista može biti teško, pogotovo u vremenima ratova, ali to su iskušenja koja su pred nama vjernicima i na nama je lično kako ćemo i ovo i dostići. Ono što je motivacija i sigurnost jeste također i nada u budućnost. I nekako gledamo kroz to da Bog ima plan za sve nas, čak i kada je veoma teško, i nekako vjerujemo da će i pravednost i mir pobijediti na kraju kako nam to nalaže i naša vjera. Također ovdje bih naglasila i ono što je spomenuto na početku, jeste da ljubav je jedna od temeljnih vrlina na koju se uvijek pozivamo kada govorimo o nekim teškim trenucima, i ljubav nas postiče na činjenje dobra u svakom aspektu života. I kako kaže prva poslanica Korićanima o ljubavi, ona ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi. Sa ovim riječima bih završila ovaj svoj uvod o ovoj temi i nekako se nadam da će doprijeti do svih ljudi koji nas slušaju i donijeti nam svima neko dobro. Hvala puno. Ja se zahvaljujem Nadeždi na ovako divnim i utešnim rečima. Ja bih se samo nadovezao i postavio jedno pitanje koje je zapravo tema našeg današnjeg podcasta, a to je normalnost ratova. Kako smo došli do toga da je ratno stanje postalo nešto što je normalno i kako se tome suprotstaviti? Prva stvar koja mi je pala na pamet kada sam razmišljao o ovoj temi jeste bilo mučeništvo u istoriji crkve. Recimo u prvim vekovima pa i u savremenom dobu mučeništvo je za mene bilo znak pobune protiv drugačijeg sistema vrednosti. Mučenici su imali hrabrosti da se pobune, ali na potpuno nenasilan način. Svoju poruku su slali ostajući verni istinama vere, ali bez korištenja nasilja. I možda je drugo pitanje, gdje je nestalo mučeništvo u ovim vremenima rata danas? Sa druge strane, treba isto tako pomenuti da možda smo i mi kao vernici malo ohladneli i možda mi našu veru doživljavamo možda minimalistički i pravimo kompromise sa osnovnim istinama naše vere, pa je možda zbog slabljenja naše vere došlo do ove situacije da je rat postao neka nova normalnost za nas, a sigurnost i utehu i nadahnuće nalazim upravo u spisima, u svetim spisima koje sve naše vere imaju i koji su kao jedan okean
koji treba istražiti. U tim spisima nalazim recimo da vernici svoju pobunu izražavaju tako što bivaju kvasac ove zemlje, so svetu i kao neki novi propovednici i proroci smisla u ovim besmislenim vremenima rata. Tako ovdje bih se zaustavio i pročitao bih samo jedan deo kada već govorimo o svetim spisima, recimo kod apostola Pavla koji je rekao da se ne saobražavajte se ovome veku, nego se preobražavajte obnovljenjem uma svoga, da iskustvom znate šta je dobra i ugodna volja Božija. I na drugom mjestu kaže, ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga. Ako je žedan, napoj ga. Jer to čineći zgrnućeš živo ugljevlje na glavu njegovu. Ja mislim da je ovaj put ljubavi prema neprijateljima jedan od puteva za nas vernika kako bismo ostali so ovoj zemlji i možda dati smisao našem prisustvu u ovome svetu. Jer ako ne uzvratimo zlo zlim, onda će naše prisustvo i svedočanstvo u ovome svetu imati težinu. Hvala Zlatko, pozdrav svima, da se malo vratimo u Bosnu i Hercegovinu. Moje glavno pitanje koje sam uputio samom sebi na temu koju smo večeras postavili, normalnost ratova, u čemu nalazim ljubav, nadu i sigurnost, mi je bilo problematično iz prostog razloga što trenutno na svijetu postoje desetine mjesta gdje su ljudi direktno ugroženi ratovima i ratom. Pa se pitam uopšte da li je etično išta reći, a s druge strane još mi je manje etično da šutim. Pa ću se sa teološkog aspekta, ono u čemu što meni daje nadu, to da su sva ova iskušenja s nekim ciljem, da nas Bog dragi iskušava, daje nam i život i smrt, iskušava i vjernike i nevjernike, iskušava nas da bi vidio kako ćemo se postaviti i šta radimo. Naumpao mi je naravno 6. imanski šart koji kaže i sve što se sve što se događa biva s Božjom voljom i Božjim određenjem. I to iskušenje vjernik treba da podnese na najbolji mogući način. Ono što je meni jako važno i što mene motiviše, što mi daje inspiraciju da kažem, nije dovoljna samo nada u Allahovu milost i pomoć, potreban je lični napor čovjeka. Nada se, bar po mom shvatanju, odnosi na ono što nas iščekuje, što nije u našoj moći, što je u Božjoj moći. Međutim, sve druge stvari koje su u domenu mog izbora, mojih mogućnosti u kojima ja imam udjela, tada se od mene očekuje i da na taj način reagujem. Mogu se ja nadovezati možda na ovo. Mi se dakle, svaki smo se za sebe posebno negdje razmišljali o ovoj temi, a nekako mi je u svemu što sam do sad čula nalazim ono na što sam ja mislila. Kad kažemo nemirna vremena, ja bih konkretizirala u svom, mislim barem za mene osobno, to su ratovi. Rat u Ukrajini, rat u Gazi, koji na neki način ono što rade sa mnom je da imam dojam kao da me vuku prema nekoj iluziji ili nekom prividu, kao da je rat ili nasilje nužno kako bi se nevine žrtve zaštitile. Ali kad malo bolje razmišljam, kao prvo ja ne vjerujem u neminovnost nasilja i dalje, a kao drugo, kad malo bolje razmišljam, ni oni koji u mojoj okolini zagovaraju obrambeni rat, ni ja koja se protivim tome, ne činimo ništa tim žrtvama. Mi zapravo smo oni koji promatramo nasilje nad nekim drugim ljudima i nemoćni smo i osjećamo strahotu i ostajemo bez riječi jer im ne možemo pomoći, ne možemo ih zaštititi. Pitanje je što mi sa strane možemo njima napraviti, odnosno što mi sa strane možemo biti od koristi žrtvama, jer žrtve su uvijek u centru. A što se tiče same ljubavi prema neprijatelju, koju smatram da je jedna od centralnih vrijednosti ili centralnih izuma kršćanstva, što je meni jako važno jer ja sam katolkinja, ta centralna vrijednost se traži kako se ona može u sadašnjem vremenu ostvarivati djelovanjem. I
kada mislim na situaciju rata koji me uznemirava i koji mi ne da mira, onda se sjetim ljudi, zapravo ne vodim se onime što mi govori bilo tko, pa čak ni ono što mi govore žrtve, nego se vodim onim što mi govore ljudi koji su u tim situacijama ekstremnog nasilja, a oplemenjeni su nenasiljem. Tu mislim na ukrajinske pacifiste koji, na primjer, kažu da i u najvećim tragedijama rata može zaživjeti mir, koji kažu da je potrebno prezreti nasilje i u politici i u kulturi, i koji kažu da trebamo razvijati kreativne snage u ljudima da bi mogli zamišljati svijet bez nasilja. I kad ti ljudi tamo na koje padaju bombe mogu to reći, onda se nadam da smijem to i ja reći na koju ne padaju bombe. Moje jedina dilema vezana uz ove ratove je da li sam ja protiv rata profesionalno, zato što se bavim izgradnjom mira, i da li me brine da ću nešto učiniti što je kontra mojeg radnog mjesta, ili sam protiv rata iz dubine duše. Ako sam iz dubine duše, onda ću, vjerujem, biti na korist i onima koji su trenutno žrtve toga rata. Premda smo mi jako daleko i trenutno ne mogu njima ništa učiniti, ali mogu u svojoj okolini. I u tom smislu za mene ljubav prema neprijatelju znači da očistim svoju misao, svoj duh, svoj govor, svoje djelovanje od želje da neprijatelju nanesem nasilje i da sa takvim stanjem duha se borim protiv nasilja. Tek tada imam pravo se boriti protiv nasilja i tek tada se nadam da neću nanositi, boreći se za pravdu, novu mržnju. I tu se vodim i meni je to drago da ima u katoličkoj crkvi ljudi. Meni je to važno zato što su mi oni orijentiri. Ljudi kao što je recimo kardinal u Jeruzalemu, Pizzabella se on zove, koji kaže trebamo ustrajno govoriti protiv nepravde, ali tako da ne zagadimo svoj i svoje srce i da ostanemo u odnosu sa drugim ljudima, da ih ne isključimo, da ne težimo uništenju tih drugih. A onda kad smo u takvom stanju, onda itekako možemo vidjeti da možemo svašta drugo napraviti. Zapravo u tom trenutku je rat prilika da isprobamo što za nas znači, vi kažete to, kako Emir kaže, iskušenje, a za mene, ja koristim samo druge riječi, za mene to znači, što sad to znači ta vrijednost, svakodnevno ju živjeti i svjedočiti u svojoj sredini i dokle seže moj utjecaj, svjedočiti za to da zapravo je jedan od načina kako se može odbiti nasilje je taj da se trudim i da gledam koji su to kreativni načini ljubavi prema protivniku. U principu stara je priča da naša u principu kao mirovnjaka i kao neko ko zagovara to, da mi sve ove godine, ja lično nalazim inspiraciju, kao što je već rečeno, u raznoraznim svetim tekstovima i u vjeri kao duhovnom konceptu, ali s druge strane stalno je na nekoj vagi onoga što se kolokvijalno zove zdrav razum. I onda me se stalno primjećujem kod sebe kako s vremena na vrijeme upadam ponovo u zamke posmatranja, pa recimo kroz prizme tih sukoba na dobre, loše momke, kako ono kažu, ili naši, njihovi, i da se stalno vraćaju te spirale, ne danas kroz povijest, nego stalno svjedočimo sličnim obrascima militarizma. Nije ništa novo za nas i nećemo ništa novo reći, ali u principu osuđuju sav taj ratnički duh koji postoji danas u svijetu, koji je uvijek postojao, ali su uvijek postojali ti neki drugi ljudi, ove koje vi spominjete, koji su okrenuti mirovnjaštvu, ljubavi prema neprijatelju. Kako se to kaže u islamu, također postoji jako stalna opomena od strane Allaha da morate biti pravedni, da ne smije kogod učini trun zla i nasilja prema drugima, odgovarat će i
na ovom i na onom svijetu i tako dalje. I plus što se stalno potiče to, ja sam se stalno zbunjivao nad ovim jednim ajetom koji govori, ne mogu sad tačno da ga citiram, ali kad im se kaže prestanite remetiti mir na zemlji, oni kažu mi samo red uspostavljamo ili pravednost, a ne vide da u stvari čine nasilje. I takvi će biti prozvani i tako dalje. I svi mi često upadamo u tu zamku pozivajući se na pravdu, istinu, braneći slabije. Međutim, kolika je odgovornost toga, ja sam bio i svjedok rata i šta ja znam, sve ove godine sam u tom nekom mirovnom duhu radio i drago mi je da sam i sad nekako, s obzirom na ovaj kontekst danas kada je ponovo taj militarizam isplivao jako dominantno u javnom prostoru, da nalazim inspiraciju u tim takozvanim drugim, ne znam, Izraelcima, Amerikancima koji govore o miru, osuđuju nasilje protiv Palestinaca, isto tako među Palestincima, ne znam, i drugim muslimanima. Toga ima puno kada se zadubite, ima puno ljudi koji svjedoče kao mi, slično razmišljaju, nalaze inspiraciju u sličnim stvarima, ali je dominantni diskurs, kako bi ga nazvao društveno-politički, uvijek sklon bio tom militantnom i ono što ja ne bi da budem fatalista ni sad kao mislim da tu nema neke šanse, nego hoću samo da kažem da treba istrajati. Neko je tu rekao i jako stalno sebe korigirati. Nikad mi nismo neko ko može za sebe reći ja nisam nasilan ili nisam sklon tome. Svima se to može desiti, svejedno da li možda stvarno bio žrtva ili može biti nasilja i onda reagujemo. To se stalno čovjek mora obnavljati, duhovni koncepti koje naše tradicije imaju, one nas i uči nas kroz molitvu, kroz zikr, kako to Gospodar kaže, ćete steći taj osjećaj za pravednosti i za mirovni taj jedan pristup neprijatelju, protivniku, šta ja znam, susjedima. Znači, za mene to nema sumnje da vjera zrači stalno tu svjetlost, nego je često ja lično ili mi ne vidimo i onda raznorazni zloupotrebljivači, nije dobar termin, ljudi koji zloupotrebljavaju religiju u ime nacionalizma ili raznih politika, onda nam pave kašu i meni je smučilo mi se stvarno često od toga. Ali eto, hvala Bogu što ima ljude poput vas i mnogih drugih mirovnjaka u svijetu koji me stalno podsjećaju da istrajem i auto. Evo, ja bih također želela da se uključim u ovaj naš razgovor na temu normalnost ratova. Ja sam isto ovih dana razmišljala o toj temi. Ne mislim da su ratovi normalni. Mislim da u današnje vrijeme da su ratovi out, da uopšte nisu in. Nekad je bilo, mislim da je to bilo i popularnije i nekako je to bilo bitno ljudima. Ja mislim da u ovim vremenima ratovi nisu in, ali nažalost realnost je drugačija, ratovi su tu oko nas i želim da kažem kao jedan običan laik, pripadnica sam grko-katoličke denominacije, Rusinka po nacionalnosti, kako vidim veru, ljubav, nadu. Znači, kao prvo mislim da moramo u sebi sačuvati veru, ljubav i nadu i tako na taj način doprineti takvom razmišljanju normalno protiv ratova. I ovih dana sam baš slušala jednu tako dosta slikovitu priču. U jednu teglu su stavili crvene i crne mrave i svako na svoju stranu i oni se nisu dirali. Bili su tako tamo u tegli, na dnu tegle, ali kad su u jednom trenu protresli teglu, mravi su se poubijali među sobom. Znači, ja sam razmišljam da više moramo povesti računa o ljudima koji tresu tu teglu. Eto, to mi je bilo tako, ostalo, urezalo mi se u pamet ta priča, pa eto, želela sam da podelim sa vama.
Mene muči to da, odnosno da krenem tako, što me muči, pa ću onda reći što mi je nada. Muči me to što zapravo hoćeš, nećeš, dio si nečega što možda nisi htio. A sa toliko kilometara udaljenosti. A kamoli oni koji to nisu htjeli, a direktno su pogođeni takvim događanjima. Govorimo non stop da nismo samo individualci, spadamo u nekakve kolektivne identitete i tako, i onda istovremeno vuku neki poteze u moje ime u smislu da spadamo, zovemo se istim identitetskim nazivima, a ja sa tim potezima ne mogu živjeti. Pa tako mislim i na ratove, kogod to potiče, a dolazi iz kršćanskog konteksta, to mi jako teško gledati, iskreno, i slušati i tako, gdje ja crpim zapravo nadu da uvijek se pojavi još neko iz tih skupina koji će podići taj glas za koji je meni isto vrijedno, a bazira se na našim svetim spisima, kao što smo počeli ovaj podcast sa tim i citatima i mjestima, gdje poziv na to da je na meni odgovornost kako ću se ja u ovakvim situacijama poneti. Zaista ja ne mogu nikome smanjiti bol i patnju, to nije u mojim rukama, ali s ovim riječima smatram da ovakvim našim malim grupama da pustimo u eter takve poruke gdje se izražava to da ne slažem se sa tim da je rat nužan, da je rat moralo biti, da je to tako, pa onda, jer svaki put obrazloženje za rat je jedno, zašto se radi, na primjer, hoće se osloboditi taoce i onda se izbombardira sve živo. Pa kako? I još nisu oslobodili taoce. Znači svaki put rat fula ciljevima puno što šta, plus nanosi veliku patnju i bol i stradanje, a da na kraju to na kapaljke nosi odgovornost neko o tome. Niko to neće reći. Da sam ja odgovoran što smo fulali u ratu. Isto tako Hamas mislio je da je to potez da pobiješ Izraelce tamo na drugoj strani, pa će ti kao doprinijeti oslobođenju Palestine. Pa fulana je u tom smislu. Svaki put meni živi dokaz da kad uzmeš nasilje u ruke, fulaš odmah u startu. Ne može biti ništa obrazloženo sa ubojstvom. Pogotovo što ako gledamo iz kršćanske, abrahamske tradicije, svima je rečeno Abrahamova primjer, prvo će žrtvovati Isaka, kad je to oduzeto pa je dano ovca za ovo, to je signal bio da nema žrtvovanje ljudi. Za Boga u kojeg vjerujemo ne treba biti žrtvovani ljudi. Ali mi to ko da smo zaboravili, svi živi. Ovo što se Zlatko spominjao, martiriju, to je jedna, otkad su državne religije od Konstantina pa nadalje, taj aspekt smo pustili, zato što smo se slizali sa državama, eto mi smo sad većinski i takvim nekim izgovorima, zapravo smo spremni ove suštinske poruke koje je zadatak za svaku osobu, kako će živjeti, tu ne može niko mene zamijeniti. Znači, kod dragog Boga ne mogu se ja pozivati da mi je biskup tako rekao ili moj vjerski vođa mi je uputio tako. Ne mogu to reći. Jednostavno ja snosim odgovornost za svoje poteze, a vjerski vođa će odgovarati za svoje poteze ako je nešto drugačije rekao nego što je suštinska poruka. Tako da, kako izdržati u toj odgovornosti na putu mirotvorstva ili nenasilja usred ovog što je jako turbulentno, a to je najekstremnije ovaj rat. I tako, ja i dalje mislim da dizanjem glasa protiv je već možda poticaj nade za nekoga. Mislim, ono je svakako očajna situacija za one koji se stradavaju, mislim, i izgube svoju djecu i sve, mislim, to je katastrofa. Ja samo
zahvaljujem se Bogu što nisam Bog. Imati s mojom kapacitetom glave, a imati moć kao Bog, ja bi sve već to raščistio, ovu kuglu zemaljsku. Ali zato sreća, dobar je Bog što nas sve trpi, ja bi tako rekao. Pa opet se uspije nas sve nekako, ne znam kako će nas to izvući sve, ali ja još uvijek se nadam da, eto, Bog je opet tu na strani i onih stradalih. Kako će ove počinioce integrirati, ne znam, to je stvarno misterij, ali uvijek se sjetim, psalmista kaže, sudi nas prema svom milosrđu, a ne prema svojoj pravednosti. Tako da, eto. Samo nešto još dodala što sam zaboravila reći dok razmišljam o ovoj temi. Ljubav prema neprijatelju, sad je to recimo jedna od naše 3 riječi koje mene tu evo sada zanima, je tako nešto fantastično i tako jedan lijepi izum, lijepi način razmišljanja. A danas, ne samo u Ukrajini i u Gazi gdje rat bukti, nego i kod nas, ljubav prema neprijatelju je zabranjena ljubav. Promoviraju ljubav prema neprijatelju negdje vani, bilo u crkvi, u javnom prostoru, bilo u medijima, pa ćeš vidjeti šta će te dočekati. Isto tako mir, zagovaranje mira u vremenu rata, mir je prosta riječ. Ja mislim da upravo je vjera ta koja mi daje snagu da takvom mainstreamu pružam otpor. U ove 2 točke koje sam navela. Da zapravo u trenutku kada uspijem ili svojim razmišljanjem ili svojim govorom doprinijeti tome da ne gledamo neprijatelja kao da je on đavao, nego da naprosto probamo vidjeti da su to ljudi od kojih je nas strah i s pravom nas je strah i koji čine nešto što je loše, što je jako loše, ali da su to i dalje ljudi. Ili kada govorimo o ratu u Gazi, da postoje i te žrtve u kibucima, a ne samo da postoje moje žrtve. Onda negdje dolazim u neku, kako bi rekla, u neko stanje u kojem mogu otvarati prostore za kreativna rješenja. Dok toga nema, ne znam. Ja mislim da upravo zato mi trebamo, ono što je govorio Zlatko, kako se nama to brzo desilo da nam je normalan rat. To se jako brzo desilo, a ono što mislim da mi kao vjernici, ja tako mislim, bez obzira na denominaciju, da imamo odgovornost koji je naš doprinos ovome svijetu da okrene svoj smjer od smjera ratovanja. Možemo li mi doprinijeti nečim specifičnim da se ovaj svijet okrene prema izgradnji mira? Jer samo u izgrađenom miru mi ćemo imati i slobodu, i pravednost, i mir, i prava ljudska. Dok vlada zakon jačega, nikome neće biti dobro, ne samo jačima ili slabijima. Na tragu ovog što je Jana govorila, da je jako važno odgovornost za javnu izgovorenu riječ, da kada mi smo naučili to kroz godine rada, da treba biti oprezan i da osuđuješ izvore nasilja, bilo s koje strane tvoje i tuđe i tako dalje, i da se pokazuje povjerenje prema drugima i drugačijima. Ali ono što sam siguran da ovo sad što se dešava jeste malo pojačano, ali nama su se dešavale stalno ja se sjećam i rata u Iraku i Afganistanu 11. septembra, sve to bilo su talasi, takvi često. Mislim da smo se sad počeli kuhati u ovom ponovom s ratom u Ukrajini i da je sad kulminiralo, mislim, bar se nama servira kroz medije, tako, ima ratova za koje mi čak ni ne znamo dovoljno u Africi i tako. Jednostavno mislim da moramo biti konzistentni sami sa sobom i da ima jedna vrsta odgovornosti koju sam iskusio kroz ove godine rada, to je da nemamo olako izgovorenu riječ, da malo i proučimo taj problem u čemu se tu radi, ne sa te neke, hajde da kažem, koliko može kao običan čovjek zdravorazumski. Često iz neznanja počinimo svakakve izjave i ne mislim nužno nasilje direktno, ali izgovorena riječ može biti neka govor mržnje ili nešto u što upadamo.
A opet s druge strane, ja stalno govorim svojim gostima, sad kako radim kod turistički vodič, pa me pitaju vas da nešto politike. Kažem, znaš, kako nisu ovdje ljudi neprijatelji, nego jednostavno su bile te politike, liderstvo i jedna zagađenost koja je povukla mnoge ljude za sobom. A u osnovi nisu, niti su svi Ukrajinci i Rusi neprijatelji, ni to, nego nam se stalno servira putem raznih propagandi i tako dalje i moramo biti oprezni da nas ne uvlače u to. Ako imaš individualnu misao, da nekako da paziš, da ne budeš, hajde kažem, naivan i ono da te ne uvuku olako u te diskurse neke opasne. Ne mislim ništa da pretjerano pametno govorim novo, ali samo sam htio podsjetiti to da nam se stalno ti talasi dešavaju i iskušenja na kojim stalno moraš da reaguješ kao mirovnjak, i da se upoznaješ sa kontekstom i tako dalje, da ne bi nanio neku nepravdu izgovorenom riječju ili nekakvom vrstom ignorancije i tako dalje. Ja bih rekla još nešto. Nekako se prisjećam, dok slušam, prisjećam se rata ovdje na ovim područjima. I koliko mi se tad činilo da nema izbora. I koliko mi je iznenađenje bilo da ima izbora. Naučiti to da ima izbora. I u stvari vidjeti to baš u mojoj vjeri. I to mi je zanimljivo i danas kad razgovaram s ljudima, onako kao gotovo se šokiraju kad čuju da je moguće i drugačije i sada. I to mi je zanimljivo. Jer uvijek nam je nekako, ovo što si ti, Ana, rekla, taj izbor za mir ili uopće pojam mira ili mogućnost da postoji neko vrijeme kad neće biti ratova. Mogućnost da je moguće da postoji neko vrijeme kad neće biti ratova. Da postoji neko vrijeme bez nasilja. Ono što meni daje nadu je ta nada koju vidim na licima ljudi kad to spomenem. Taj dobar, loš, zao. Znači ima dobrih, ima loših. Je sad ovisno gdje si. Pa nema. Naprosto nema. I to kad stavimo u tu perspektivu da ima zlih dijela i tako dalje. Teško je voljeti. Teško je voljeti one koje volim. A kamoli one koji su mi neprijatelji. Ali biti svjesna da to nije ta vrsta ljubavi. Ne moram ja biti gotovo zaljubljena u te ljude. To je milosna ljubav. I zato ja cijenim kršćanstvo. Jer je to ljubav kao dar. To nije ljubav romantična iz američkih filmova. To je krvava ljubav. Ljubav koja je izbor. Koja nije osjećaj. Koja je odabir. Kao i mir iznutra i izvana koji je odabir. I ja želim zaista birati. A o pravednosti nemam šta reći. Ja jedinu stvar koju mogu reći je na tragu onog što je rekao Oto. Kako mi je drago da ne moram suditi. Toliko sam beskrajno zahvalna dragom Bogu što nam je i u svetim našim spisima ne samo dao mogućnost da sudim, nego nam je oduzeo izrijekom. Kako sam zahvalna. Baš sam zahvalna na tome jer ja ne znam. Nemam to znanje. Sad mi je došla misao da se nada pronalazi unutra, u čovjekovom srcu, u promjeni, u tome da se otvori za oganj Božje ljubavi, da dozvoli sebi da se preobrazi i da kao takvo čovjekovo srce svedoči u ovoj dominantnoj kulturi rata, i rat koji ima naravno demonske korene, da srce svedoči nepokolebljivost, nepristajanje, ostajanje uz osnovne principe naše vere. I ja mislim da se time neguje razboritost i rasuđivanje u ovim nenormalnim vremenima. Dve stvari bih samo rekao, sa time završam. Kada se čuje reč vernik, vernica, to obično ima prizvuk negativni kao čudak. A kad se čuje reč pacifista, pacifistkinja, kao šarlatan neki. A ovo što mi radimo je spoj jednog i drugog. Tako da bih ja rekao da to je meni genijalan spoj.
vernik pacifista, vjernica pacifistkinja. Ja mislim da je to toliko jedan stvaralački spoj da me podsjeća na jednu reč staru slovensku koja se zove jurodivi. Vernici pacifisti su jurodivi, to su lude, ludaci, luđakinje, kako god. To su lude Božije, ali kao takve, ja mislim da kao takvi oni su savest društva u kojem žive. Tako da ja nadu pronalazim u ovim svetim budalama i u vašim licima. Ne kažem da ste vi budale. Hvala, izvinite. Pa mene to podsjeća na to što kažu u islamu, taj SLM, taj ključne konsonante za mir, a musliman je onaj koji je mirotvorac. To sam zapamtio iz naših susreta sa našim prijateljima i tako. Kužiš, to znači da to nešto spada u suštinsku karakteristiku naših identiteta. A šta smo mi to tako zakazali? Možda da završimo sa tim nekako razmišljanjima vezano uz ovo što si rekao, da se nada u čovjeku drži i ustraje, da se drži pravednosti i ljubavi i u vremenima kada izvana podrške neće naći pa ćeš izgledati kao čudak. Mi zapravo s ovim podcastom želimo podsjetiti na te vrijednosti koje trenutno izgledaju kao čudne, a zapravo bi trebao konačno nasilje i rat izgledati kao nenormalan, a ne da je normalan. I podsjećamo i vjerujemo da ima mnogo vas koji nas slušate, koji slično razmišljate i ovime vas želimo i ohrabriti da i dalje tako razmišljate i da ustrajete. Hvala što ste nas slušali.